Assalomu alaykum. Hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Hammalarning atagaligiga Alloh barkat bersin vaqtinglarga, zehninglarga, ishlaringlarga degandek. Narsa bugun Qur'oni Karimdan boshlaylik. Bundan keyingi atagaligi kun xotiramga ko'pincha vaqtlarda Qur'oni Karimdan yerim pora o'qishni plan qildim. Bunun oldida bu vaqtdan boshqa vaqtlar ilgari yoki o'qiydim. Buni lekin imkon qadar shu o'rganish vaqtimda qilib o'tishni to'g'ri ko'raman. Chunki biroz izchillikqa kafolatlik qilmay qoldi. Balkim shundaq ham izchillikni keltirib bo'ladi deb shundoq plan qildim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوف بعهدكم إياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. من بعد ذلك فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. Malanabilir. Ninja kremi dondur.
başkalarıyla kitap tavsiyeleri paylaşın ve sizden gelen tavsiyeleri değerlendirin. Kitapların size nasıl bir perspektif kazandırdığını yazın. Kitaplar yaşamın en değerli rehberleridir. Her sayfa yeni bir dünyanın kapısını aralar ve bilgiyle dolu bir serüvene davet eder. Bugün bir kitabı açın ve kelimelerle dans ederek kendinizi besleyin. Çünkü her okuma biraz daha bilgelik, biraz daha ilham ve biraz daha kişisel gelişim demektir. Okuyarak hayatınıza yeni bir sayfa ekleyin ve içsel yolculuğunuzda ilerleyin. Hep yapıyorum zaten. Başkalarıyla kitap tavsiyeleri paylaşın ve sizden gelen tavsiyeleri değerlendirin. Eğer ben kitap tavsiye edersem şu ana kadar, İnsanın Anlam Arayışı son dönemlerde okuduğum en iyi kitap diyebilirim.
Tertemiz pırıl pırıl bir araç çıkarttı bakıyoruz. Evet, 1.171 milyon yok arttıran 1 minut.如果你会中文，我的，我给你的推荐是这本书，书名叫《人之觉醒》。Son zamanlarda okuyup çok keyif aldığım bir kitap. Katkısı ne? 人之觉醒，这本书会给你更加清晰的人生观念、三观。它对我的最大的影响就是，人的每天最重要的事情是什么？如何做，如何去做，如何选择每天的怎么说呢？每天的行为，基本上每天做什么，
如何做，如何去靠近，靠近成功来的。我觉得，所以我强烈推荐这本书。这本书你在微信读书这个软件里可以读，我觉得很好读的一本书。会中文的人可以获得很大的成果，所以我强烈推荐。Şimdi
ismi tollat ya düşün. Olmuyor. Düşen işte ki. Ana mesleğe tercihlerden onu da vereyim. Muhim noktaları. Birinci, Allah Teala bendilerini halgan işler bilen sınaydı. O Peygamber Aleyhisselam'ın sahabelerini Hüdeybiye'de çoğun sınaqdan ötküzgen. O hayvanları şunç köp bolgan ve sahabelerinin açlıktan bu oğuğa şunçlik zor ihtiyaç bolgan şu vakitte Allah Teala onlarını o oğulaştın mani kılış bilen onlarını sınagan bulup, ular Allah Teala'nın emri boysunup o oğulaşın terk etiş bilen sınaqdan ötken. Sahabelerinin bu işi öz vaxtdaki İsrail evladının öz peygamberi Musa Aleyhisselam'a karşı kılganlarının tamamen ekşice nait icabi idi. İkinci, ihram şir bolgan yaki haremnin çigrasıçılı bolgan quruqluq hayvanlarını, uçar kanatlarını oğulaş yaki başkalarını evetip oğultiş mani kılındı. Ama su hayvanlarını tutbiş her qanaq vaxtda caizdir. İhram bolgan yaki harem çigrasıçılı turup quruqluq hayvanlarını yaki uçar kanatlarını oğulagan adamga öldürgen narsasının oxşişini töleş belgilidir. Oğlanğan narsa oxşi tepilmaydigan hayvan yoki uçarlıq bolsa, adaletlik ve bilimlik iki nefer dindar kişinin bahalışı bilen onun kıymetini töleydi. Kabe, hac ayları ve onların İslam nezdindeki ornu. Bismillahirrahmanirrahim. Biz iman etqan ve yaxşı amallarını qılğanlarını yer yüzüde buzg'unchilik qılğanlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni gunohkorlar bilan o'xshash qilamdiq. Am hasiballazina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kallazina amanu ve amilus salihati sawa'an mahyahum ve mamatuhum sa'a ma yahkumun. Yani yaman işlarni qılğanlar bizning özlerini hayotliqida ve ölgünide iman etqan ve yaxshi amallarni qılğanlar bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ularning chiqargan bu hukmi nima degan yaman? Ey payg'ambar, ularga aytganki, nopok kofirlarning, munofiqlarning ve asi gunohkorlarning ko'pligi ve pok kishilarning ulgulik mo'minlarning ozligi sizlarni ajablantirsinmi? Nopoklar bilan poklar hargiz barobar bulalmaydı. Allama İbn Cerir Tabari "Kul la yestevil habisu ve tayyibu velev a'cebeke kesretul habis" degan ayetning tafsirida mundaq degan. Allah payg'ambari Muhammed Aleyhisselam xitob qilib deydiki, nopok narsalarning ko'pligini ajablantirgan taqdirdimi, hargiz nachar bilan yaxshi, asi bilan itoat bilan barobar bo'lolmaydi. Belki sen günahkarların köpçülüğün acablansan. Günahkarlar şunçuluk köp bulup kessimi, ular baribir do'zaxga kirdi. Çünkü ular ahirgi hisobda ziyon tortquchilardir. Itoatmand mo'minlarning soni az bo'lsa-mu, ular jannatga kirdi. Ahirgi hisobda mo'minlar g'alaba qiladi. Allama Sa'di la yastabil habis ve tayyib degan oyatni iman bilan kufri, taat bilan ma'siyat, do'zax ahli bilan jannat ahli, yomon ish bilan yaxshi amal, harom mol bilan halol mol barobar bo'lolmaydi deb tafsir qilgan. Ey aql egalari, Alloh taolaning azobiga uchrab qolishdan hazar aylanglar. Alloh taolani unutmanglar. Haqiqatan sog'lom aql egasi bo'lgan kishilarla Alloh taolani ko'p yod etadi va uning ne'matlarini eslab turdi. Aql egasi bo'lgan kishilar qanchalik jafo mushaqqat cheksimi, o'z uchun dunyo va oxiratda foydali bo'lgan ishlarni qiladi. Dunyolik uchun foydali bo'lsa-mu, oxirat uchun ziyonli bo'lgan ishlarni hargiz qilmaydi. Muhim nuqtalar. Cimi peygamberlerinin vazifesi kişilerge hakkını yetkiziş bo'lgandek, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın vazifesi mu hakkını yetkizişten ibaret edi. Muhammed Aleyhisselam onun vazifesini vayra yetkizip orundap alemden ötken zattır. İkinci, dünyada kafirlerin müminlerden köp bo'lganligi, kafirlerin doğru yol ekanligini derek vermeydi.
Әксіше, мүмінлердің аз болғанлығы ularning qimmatli ekanligining dalilidir. 3. Taqvoluk dunyo va oxiratlik xotirjamlikning va mangulik omonlikning asosli omilidir. Ziyonli savollar. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Tercümesi iyi iman etqanlar. Aşkar qılınsa, yani cevap verilse sizlarni beyaram qilib qo'yilgan narsa to'g'riliq savol sormanglar. Agar Qur'on nozil bo'layotgan chog'da ular to'g'riliq so'rsanglar, sizlarga hukm bildiriladi. Allah bundan burun so'rganlaringlarni kechirib etdi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, jazolashga aldirab ketmaydigan zotdir. Sizlardan burun o'tgan bir qavm payg'ambardan shunday masalalarni so'rgan edi. Javob berilgandan keyin ular buning sababidan kofir bo'lib ketdi. Nozil bo'lish sababi İmam Ahmed Ali raziyallahu anhudan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhissalomga "Valillahi alan-nasi hajjul beyti man istata'a ilayhi sabila." Ya'ni qodir bo'lgan kishilarning Ka'baga kelib haj qilishi Allohning insonlar ustidagi haqqidir degan oyat nozil bo'lganda, sahobalar har yili mura ya Rasululloh deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom ularga hech narsa demadi. Ular yana so'radi, ammo ularga la walau qultu na'am la wajabat. Ya'ni yo'q, agar men ha desam farz bo'lib qoladi dedi. Shu chog'da Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum degan oyatni nozil qildi. Tafsiri Alloh taologa va uning payg'ambariga chin qalbidan iymon etganlar. Alloh taolo sizlarga rahim shafqat qilganlikdan izohlamay qo'yib qo'ygan diniy masalalarni va uning tafsilotini so'ramanglar. Ba'zi mufassirlar bu oyatni insonlarning sizlarga munosabatli bo'lmagan ahvollari haqida to'liq savol so'ramanglar deb tafsir qilgan. Bu xuddi va la tajassasu, ya'ni kishilarning aybini izlamanglar degan oyatga o'xshashdir. Bu oyatning maqsadi kishilarni diniy masalalar to'g'riliq savol so'rashdan to'sish emas, albatta. Aksicha Qur'oni Karim insonlarning ayollarning iddat masalasi, haroq ichishning hukmi va boshqa ko'plagan masalalar to'g'riliq so'rgan savollarga javob berish orqali savol so'rashni insonlarning tabiiy haqqi deb tunugan. Allah Teala'nın öz vaktiki müşriklerine karşı "Fes'alu ahlez zikri in kuntum la ta'lamun." Yani iyi müşrikler, onu bilmişsinler, ilim ehlilerden soranlar. Yani eğer sizler ilgili peygamberlerinin perişlerden emez, belki insanlar arasından çıkkanlıkını bilmişsinler, Yahudi ve Hristiyanlardan soranlar, degan sözümü bilmegen narsani bildiganlardan so'rab o'rganishning lozimligiga ishorat qiladi. Bilmagan narsalar savol so'rashning hech bir salbiy tarafi yo'qdir. Salbiy bo'lgani faqat amallarni qiyinlashtirish va mas'uliyatni og'irlashtirishga sabab bo'ladigan savollardir. Chunki bunday qilish goh kishilarni beparvolik qilib borsa, goh ularning dinni bekmi qiyin his qilib dindan chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Ilgirki ummatlar ana shunday bo'lgan. Ey iman etganlar, sizlar bir narsaning halol haromligi yoki hukm talab qilinayotgan masalalar haqida savol so'rsanglar, ular albatta javob berildi. Bu sizlar uchun yaxshidir. Bu oyat so'rashga ehtiyoj bo'lmagan, javob berilsa insonlarga jafo mushaqqat keltiradigan savollarni so'rashdan man qilgan. Ba'zi mufassirlarning qarashicha oyatning ma'nosi Alloh taolo ochiq demagan. Agar javob Now, I want to read a book. Hold on to your keys. Just one paragraph. Not all here. English.
the driving force of aggression. What moves a person to attack? Frustration. Frustration is the fuel of aggression. Of course, frustration will no more automatically lead to aggression than a supply of oxygen will automatically cause a fire. As we will see, frustration can lead to other outcomes as well, quite incompatible with aggression. Only in the absence of a more civilized resolution to frustration does its increase lead to aggression. Peer orientation not only increases frustration in a child but also decreases the likelihood of finding peaceful alternative to aggression. Frustration is the emotion we feel when something doesn't work. What doesn't work may be a toy, a job, one's body, a conversation, a demand, a relationship, the coffee maker, or the scissors. Whatever it is, the more it matters to us that it should work, the more stirred up we become when it doesn't. Frustration is a deep and a primitive emotion, so primitive in fact that it exists in other animals as well. Frustration is not something that is necessarily conscious, but like any emotion, it will move us uh, nonetheless. There are many triggers for frustration, but because what matters most to children, as too many adults, is attachment. The greatest source of frustration is attachments that do not work. Loss of contact, thwarted connection, too much separation, feeling spurned, losing a loved one, a lack of belonging, or of being understood, because we are generally unconscious of attachment. We are also often unconscious of the link between our frustration and our attachments not working. The close link between attachment, frustration, and aggression was driven home to me when my son Shai was 3 years old. Shai was very attached to me and had experienced relatively little prolonged separation from me until I accepted an invitation from across the continent to do a 5-day course for educators. On my return, Shai's aggression had increased from his uh, age appropriate base level of 2 or 3 incidents a day to more like 20 to 30 a day. I didn't need to ask him why he was having tantrums or biting and hating and throwing things. It so happened that the topic of the seminar I had just given was the roots of aggression and violence. Nor could be have told me it was attachment frustration pure and simple, welling up from deep within. The mother of Helen, the girl mentioned at the beginning of this chapter, suffered a serious depression when Helen was 3 years old. Both she and her husband became less available to their daughter during the long dark months of her mood disorder. Then suddenly, for no ostensible reason,
Helen began to strike out at other children at the playground, children she didn't even know. It was her attachment, frustration, erupting into aggressive behavior. When peers replace parents, the source of their frustration changes as well, and in most cases will increase rather than decrease. Peers whose primary attachments are to one another are frustrated because they have a hard time keeping close. They do not live with one another and so suffer separation continually. There is never any certainty about finding favor with peers. Being chosen today is no guarantee of being chosen tomorrow. If mattering to peers is what matters most, there will be frustration around every corner. Calls not returned, being overlooked or ignored, being replaced by another, being slighted to or put down. A child can never rest securely in the sense that he is accepted or sought, special by his peers. Furthermore, peer relationships rarely can withstand a child's true psychological weight. The child must edit herself constantly, being careful not to reveal differences or disagree too uh, vehemently. What is vehemently here? Let me look up. Vehemently. Oh, what is this? Ah, vehemently, 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 strongly, in a forceful, passionate, or intense manner, with great feeling, vehemently, 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 vehemently. Vehemently. Anger and resentment must be swallowed if closeness is to be persevered. Pers- preserved. There is no secure home base, no shield from stress, no forgiving love, no commitment to rely on, no sense of being intimately known in the peer relationship. The frustration in such a milieu is intense, even when things are working relatively well, and some rejection and some ostracism, and the frustration goes over the top. No wonder that the language of our peer-oriented children turns full and the themes of their music and entertainment take aggressive turns. It is also little wonder that so many of these children attack themselves, mutilate their bodies, and contemplate suicide, less obviously but more pervasively. Many more kids are uncomfortable with themselves. Consciously or unconsciously, they are highly critical of their own attributes. That, too, is a form of aggression against the self. Children who are stuck with frustration seek opportunities to attack and are highly engaged by attacking themes in music, literature, art, and entertainment. My co-writer, oh my god. Okay. My computer is battery off now. And this other one. I must read Chinese book.
Okey. Bugünlük muşunçilik bolsun. Hammalarga Allohga emanet. 3 kishi ko'rib o'tibsizlar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Allohga emanet.